Dobrog vam zdravlja. Danas je kod nas 9. mart. Pčelinjak smo iznijeli iz zimovnika 12., 13., 14. februara. Prošlo je više od 3 nedelje. Februar je ove godine bio anomalno hladan. Temperature do -30 noću su za nas bile obične, ali ono što su dani bili hladniji, 15-20 stepena danju nije dobro. Jer obično, tokom druge polovine februara, kod nas su uvijek sunčani dani. Šta god da je bilo, biva 0 stepena. Čak i da je -5, -8, svejedno sunce greje, klubete se razilaze. Ma šta god da je bilo, dešavale su se godine i lošije. Rezultat nije bio loš. Ove godine je samo bilo 2 perioda toplih u februaru. To je 19. 20. februara. 20. 21. februara je bilo +1-2 stepena i 27. 28. februara je bilo do 7-8 stepena. Pčele su pokušavale još malo da lete, obeležile su malo sneg pored košnica. 3. i 4. je bilo 6 stepena. Za ovo vrijeme obično mi u trećoj dekadi februara i radimo sav pregled, menjamo podnjače, a ovaj pregled smo mogli da odradimo samo početkom marta. Sada ću pokazati standardno prosječno društvo na 4 rama. Kod jakih pčele uzimamo i dajemo slabim, izravnjujemo. Dajemo, tako reći, jedan start. Kada je pčela previše stisnuta, ovdje ona sedi čak i između utopljavajućeg materijala i daske. Hladno. Onda ću ja brzo od jednog kraja. U senci je 8, na suncu je bilo 15. Sada je vreme 12 sati popodne. Sunce se sakrilo. Temperatura je počela padati. Zato se ja žurim da pogledam sam i pokažem rezultat. Tako, brzo. Dugo nećemo gledati. Tako, ovaj krajnji ram mi zovemo prvim. Ovo je kod nas med, ram sa medom. Vreme se kvari, pčele još nisu izletale, leglo. Pa zapravo ovo po perimetru vide se larve. Dugo neću pokazivati. Ovo već izlazi pčela, mlada krenula, evo ona se izleže. Ovo je svuda po perimetru otvoreno, pre zatvaranja leglo. Pčele su temeljno stisnute, prvi ram je utopljen. Da, pčela traži izlet. Baš su malo letali pre nedjelju dana. Ovdje najavljuju zahlađenje. Dakle, ovo sam pokazao. Evo sa medom, sa leglom. Šta je kod nas ovdje? Ovdje je isto, skoro letnje leglo. Leglo ide od vrha, ovdje je već trud, zapečačeno. I dole, u samom kraju, leglo. Za to da će se smrznuti se ja ne brinem. Pčele dobro sede na leglu. Ovo je ram sa pergom. Moćan kolač. Za pergu se mi ne brinimo. Ovo društvo ove godine nestandardno hladne. Rezultat bi bio bolji. Mi bismo već prošli i proširili ako bi februar bio topliji nego ovaj. Kad dobro mu se navikavaš brzo.
i ove godine. Navikli smo zadnjih 10 godina. Да. Это прячьтесь. Navikli smo ka dobrim februarima, a tu evo ti izašlo.